Bojana Miklauš. Za Goste Nacoj. Številka 12, Nik Kegel. 2, Rok Vasiljevič. 8, Blaž Dražer. 5, Blaž Roštavič. 14, Patrik Kraner. 6, Maj Nagič. 4, Vid Gross. In 1, Benjamin Zemljič. Trener Dejan Krav. Za domače Tikse. 12, Mark Birsa. 7, Ane Đuzanović. 8, Klemen Sluga. 10, Matej Koren. 9, Gregor Gorčina. 4, Muhamed Al-Jabban. 6, Dugas Božič. 11, Aleksandar Bratina. 3, Aljaž Borko. 14, Matej Gnezda in 1, Elin Kipavec. Glavni trener Bojan Krapeš, predstavnik Mitja Ravečič. Sodnika na nocojšnji tekmi Jože Barković in Matjaž Koritnik, delegat gospod Necjer. Prve pokovke za domače, Mark Birsa, Ane Đuzanović, Klemen Sluga, Matej Koren in Gregor Gorčina. Za goste Nik Kegel, Rok Vasiljevič, Blaž Dražer, Blaž Roštavič in Patrik Kraner.
minuta odmora, zahtevamo sljedeće ekipe. Dejan Bogdanić, Lukas Božić. Maybe
bjegao preko graja. Nije problema, zato zima kuda. Minuta odmora, še za domačega trenera.
vezujte. Daj da se igra. Gdje? Dens nije, ponovadi, ama dens pa nije. Niti ponovadi. Hvala.
Remo se apoyenga, Remo. Per la minuta è Torriera Patrick Kramer.
to patrzę.
Makne go! Rumeni cartone Alessandro Gardina.
Pokažite kaj je bilo. Zdaj bo spet zapustil. Zdaj bo Horman izpustil.
Bili smo zadnja minuta sređenja. Neko bohate izbierati, ja? Nagrevače ekipe s Debratijena, strelca Lukas Božić i Aleksandar Bratina. Za goste je zadio Patrik Graner. Hvala za podporu i se vidimo na naslednje domaće tekme.